Good morning. Kado ave pan semen dalhin pen kacheng si hem puji so me pen kardom pipejir lo kardom. Pini lake project an don marlitum. Pini karui wang arui son kali bo fis pini bang kelake project an mate pini ke special day. La si pini ko piar ni lo pojang se tum char judam ji pulotang te kachuni tum si ke ongji. Lake pini lake Father's Day bade pini lake po arni don marlitum. La si pini potum anaphat nili hin pen mat nili channel hoi pen nali tum potum anaphat nili porni kardom pipejirlo kardom lasipini porni posinali tum pen nili hin pen steme ning karong pen ning samjin pen nali tum pen po arani a message mate po arani a birta nali tum pen malom so por kachithanam ji pasinali ning hanglo don marli tum Lasi pili ang litum pen ni kachathanam ji phan Father's Day ni Father's Day message ke wan a topic kalahan lo po kang hon mate the father's love mate the love of the father po kang hon polam sinali tum pen ni malom so por kachathanam ji phan sinali ning hang lo don marli tu lasi pili the Bible ang deng ke en pon lake the birta ka me a Luke mate the Gospel of Luke ang deng pikrep ho ang so crazy pan ha in kora plian halabang so pensinili pini Bible ang deng en pon pol pan haladak pasinali tum penili sipinasi po arani abirta sa tham ji paning halodon marlito lasi da po arni a message mate abirta sa thanam de prang itum kiching si sa thanam prang sinang the origin of the Father's Day in brief ti hek pen ko son si po arani nang talon long loma mate ko son si po arani nang ketok kok loma mate ko mat kacepat duk pensi labang so po arani itum ke talon long lok lo polam le tum ti hek pe tum jethanam sinang phurki molam po arani phurki molam don mali tum lasi po arani lake inut also pi mate inut ape pensi po arani ke nang pangcheng lo don mali tum porni ke talon ke alang li men lake sangpi sonara smart dot po alang li lake America dedalong spoken town matis America at dedalong spoken parong supialong selang likito ko son pensi po arani katalon nang cheng lo nang pang cheng lo po ito non isi pensi chithanap sinang don marito lasila ke lason sinang plang lo poroni ke 1919 aning kan mea chiklo Mrs. Sonara smart dot alang li Mother's Day mate pai arani alang li girja dunlo worship service alang li dunlo hadak pastor abang Mother's Day arni payat tumakang hon mate the love of the mothers pulam kethan unahut mate kethan bomhot si la sangpi Mrs. Sonara dot abang kem alang li mena apo phan alang li methang apo phan alang li po ka hon phan salang li chimatha damlo dhodon malitu atheke alang li bihek lang hot pen se alang li pe lalang li labang so pirthe pen che voi juilo alang li pai bang trok asmar kelana ji phan bang trok asmar kelana ji phan apo phan si ang hor mate responsible te kang buk lodan mali lasi alang li pai vesita alang li po la bang trok alang li tumbang trok asmar phan ko son si patheluma pading luma pualam cemathadam lo sung pigi posalang li cemathanu la pen ke labang apaya veda semila apo bang labang trok somar phan rung pangtui lo la pen isi mesen Christian a hem au somar si paplang lo la alang li tuma phan alang li po bang apaya veda sisteme la salang li aning duk pik pasalang li po ko anak kisung pasili tum phanang la naloma labang trok somar phan labang solam isi pin selang li girje hem Mother's Day ni si la sang pi Sonara smart dot bang ke Mother's Day ni si po phan chematha dam lo anak kisung pasi ditung phan nang pathe na pading loma pasalang like chematha dam lo ta hodon malitum lasi girja lo kang ni una hot selang lia po phan anong pathe technology pasalang lia ningar lo alang li kematha dolo aningar lo alang li kematha dolo lapan ke ne po phan chot kali bonta pir the dang apo phan anong pathe technology pasalang li aningar lo chepathek ne po phan chot kali bonda pir the dang apo phan tame anong pathe technology
payar ni sonda taksi puselang li so girja do bom selang li aning lo cepat cek lo lasi Mrs. Sonara Smart Dot alang li Puwani talon vek nang si pusalang li aning lo cepat halo cepat cek lo hala so teng pusalang li Mrs. Sonara Smart Dot alang li Spoken Town mate Spoken rong so pilong mereka long Spoken Town a President Ministerial Association along damlo lapan alang li pulo aning kan wang te tum pe arani ke talon bom lo lapan talon bom si wang bom lo lasinang li non pen ke aning kan wang ta po tum fan si pre check mate special day ingwai pinot lapan monduli tin ta po phan anong ke pathe arni mate pir the dang ta po arni talon ponang ji posarang li adak Spoken Town President mate Ministerial Association tum pen alang li chingki chingwai dam lo tan marli tum lasi Spoken Town along Ministerial Association atum ta alang li la Mrs. Sonara Smart Dot Association alang li tum denglo lapen kroilo lapen chedon dun lo lasi third Sunday mate la rui thom ke chok abhum kuru arni me chik lo bangke po arani talon po nangji usi alang li tum pen arani thik pondelo mate ingwai pondelo lapen halaso arani lake la Mrs. Sonara Smart Dot apo amahang ke thek arni lo hala so teng masalang li Mrs. Sonara Smart Dot alang li Spoken Town mate Spoken rong so pilong mereka long Spoken Town a President Ministerial Association along damlo lapan alang li pulo aning kan wang te tum pe arani ke talon bom lo lapan talon bom si wang bom lo lasinang li non pen ke aning kan wang ta po tum fan si pre check mate special day ingwai pinot lapan monduli tin ta po phan anong ke pathe arni mate pir the dang ta po arni talon ponang ji posarang li adak Spoken Town President mate Ministerial Association tum pen alang li chingki chingwai dam lo tan marli tum lasi Spoken Town along Ministerial Association atum ta alang li la Mrs. Sonara Smart Dot Association alang li tum denglo lapen kroilo lapen chedon dun lo lasi third Sunday mate la rui thom ke chok abhum kuru arni me chik lo bangke po arani talon ponang ji pusi adang le tumpen arani thik pondelo mate ingwai pondelo lapan halaso arani lake la Mrs. Sonara Smart Dot apo amahang ke thek arni lo las aphi hadak a governor ta la po arani ke talon lam arju longsi aphi bangke a state tintala po arani mate Father's Day ke talon ponangji pusi alang lita declare de lo tan morlitu lapan ke aphi tu William Jennings Byron po alang li America dari inu Texas amulit dolo alang li US United States along aron ka pinchong mate lo ka pinchong atumalong atuma phan damsi po arni lake jungjung arni kalibonta lake national holiday si talon ponangji pusi suggest damlo lasi 1924 aning kanpen po arni lake national holiday pusi America adang along rilong adet along hok pono don malitum lasi US President Calvin Coolidge bang third Sunday June lake po arni talon ponang po pusi pirthe dang ta alang li pache thang tedo lason se pini pirthe dang ta la Mrs. Sonara Dot ke body pena jok lapan ke President tu mantame America President Spoken Town long President wana beche donon se pini arni pirthe dang ta pini Father's Day puitum talon pon long lo lapan Caribbean long Assam long talasan taksi India long ta pini po arani mate Father's Day po talon dun long lo ton marito praise the Lord lagi komat pelo pulutang te lagi sangpi Sonara Smart Dot ka body pena jok lapan kalang li 1909 aning kan Mother's Day katarong pasalang li labang so ke mathabang lo lapan 1924 pen ke Father's Day po talon nang cheng lo ton marito asla thek pen answer nali Father's Day kusang sinang plang nama polam nali than pon ke cholo non ma ke tum thana monang sipene silake po arni message thana monang la se po arni message prai tum charge dam sinang po ko mara phansi ki pudam lo po ko mat phansi ki pudam lo mate who is called the Father polam le tum ke cheng si tum chathanam do nang don marli tum la si po ko mat phansi ki pudam lo pultang te
Nombor isi bangkalahan lo po laki hemtun apulo. Father is the head of the family. Po laki hemtun apulo pusi itum tirthe kitab long moral science long ponon kaprek kitab long ponon itum long lo laki who is called the father kelake. Father is the head of the family. Mate polak hem tun aphulo pusi itum thekdam long. Lapen kitab long chola pokalipon da Bible kang thir long tame itum thekdam long lo. Ephesians ang teng pi 4 da so in kora ka thom long hadak tame poke hem tun aphulo pusi kitam. Lasitum pudidam sinang Ephesians chapter 5 verse 23. Bima Kristo ke mandali aphulo ason thotsi apiso aphuke apenan lo. Mandali ke Kristo banglo lapen lang lisi lapan pajok lo. See? Kepo arnam lam tak arnam bercakap. Nah, lalu dakta pulo Ephesians chapter 5 verse 23 long Kristo le mondelia pu sondak taksi apiso apu ke apenan lo puskip. Tarmane hem tunalong apu ke apolo. Which means father is the head of the family. Polam sila dakta Paul pande Ephesians sorpan pudang lo don malitum. Lasi puwe komalo pate cek pen ke father is the head of the family. Nomor ini pu komara pan seki pudang lo polong tum citanap senang nomor ini kelahan lo hem tun pan kela na bang lo pu ke hem tun pan kela na bang lo ke kya bang lo hem tun nong family long ko pis ke nang jima arni wang ke chogojun pentang lok Colgate brush pentang lok sabun penjar intijang tu pentang lok pe di kecing thang nang ji pentang lok hem ke sen ke kim nang ji pentang lok katok ave osomar pan logo pacharli pentang lok lahai kat tukave arni wang kenang ji anda hem tunalong po tunge kela nabang lo lasi puge ko marlo pulatang de puge la ke hem tunalong kela nabang usi kita pronta long lo la pen Bible on me tum long lo don malitum lasi Bible kan thir panitum langnam sina puge hem tun phan kela nabang lo polam the pen itum Bible kan thir langnam sinang don malitum la ke 1 Timothy chapter 5 verse 8 along itum puhidam sina monta mane bang jongsi je phocheru atum phan jasemet ke ame thanga hema sor ame thanga hema sang ho phan lana ne tangte alang li ke kroi deng de thu tang lo la pen ke kroi kre bang apar alang li hingno mu chak do pusi la se don marli tum Timothy lo ne tum thek long lo se Timothy pho pener ke balong o mane bang je phocheru phan jasemet ke ame thanga hema sang ho phan lana ne pulo tangte alang li ke kopilo kopuke alang li hengno muchot bang lo lasi ame thanga hamtun phan kelana mate ki pi ke pador apang lo poke po nomor hini nomor ke thom long poke ko mar phan se ki pudam lo pulo te poke la ke nomor ke thom ke nili ke wana point ke halo hamtun long akuru sarlo poke hamtun long akuru sarlo don mari to guru sare kopilo pate guru sar ke la ke priest po areng lo lam ke pudam priest ke la ke arnam anathu kardom kardi pendang lok karjong kaya natu ke than ke pare ke pheleng bang phan si priest mate kurusar pe pudak lasi potum ke hemtun long me thanga chora phan me thanga sumara tong phan arnam alam ke than ke pare banglo arnam kardom ke jali na banglo fasting ke jali na banglo home service ke jali na banglo family devotion ke jali na banglo don mar litu lasi potum ke la ke hemtun long isi akuru sar lo pusina ini nomor ke thomlo poge komar lo po sar ni bang asla ke thomlo thanam chor nang poge komar masi putang lo pulo tang te poge ke la ke hemtun aphulo poge la ke kala na bang lo hemtun long poge la ke hemtun long akuru sar lo la ke thom sene ri wan chalo don mali thanam te ulang point thom si wan chalo la se non ke thanam nang po kang hot walang itung non bang na mina message long bang na po kang hot the father's love lasi number 1 potum ko son si mitang sumara phan mitang family ahem tu phan ching hon lo pojang si tum charju jam si purtang te nili kewan answer kala han lo number 1 kala han lo potum achor asumar kehang ateng aling pidun lagi tum lang thek nam long ji lagi Luke chapter 15 verse 12 along ladak supo bahini alam si tum dak thek nam long mate kang bodet nau so po kahani mate atomos si tum dak Jesus Kristo penari sanghot Tuhan mate rat Tuhan ke thalam si tum dak thek tam long ton mar itu lasradak tum thek tam long chi asopok enduda mondir asopo bahini dolo alang lip apo bang plang jena bang akhi dar ke do bang ahemalong ban tum do pik kame klama ji tum
lasi abana tu manta me cho pandor pluk lasona modili itona hem dolo alang le sopo bahini do lapan asupo ki biye bang arni siarni apo phan chipulo lanam senang itu Luke chapter 15 verse 12 itu kuidam dasna akibiya bang apo phan pulu bo ne nang mar kelong vek namji ne pharman non le ne pinot lasi alang le halat pan amar thaglo arnam la phatak harje pitana lasi rata itu na munit asupo bahini dolo asupo akibi bang alang le apo phan adung bang se pulo je nang ne kelong nang long pe ne kelong na jia property akhidat amat ne phan non le nang thak mate ne phan nang pidano si apo phan asopo ki bibang johang serlo don malido hala so teng pan apo mathap peklo ai ne sopo dabang so khidat ne pipen alang ko pisik lai mi poma padalang le ke matha de kok ta hailo ne pidet pen ko pichip lang jima puta ke matha de kok ta hailo wa pis te me alang li asupo ki bi ke hanga teng ke dimana teng alang li kelong na ji amar asupo ki bi phan bilo labah la ko tuko ve akhiti luk aser pendang lo ko tuko ve do ta hailo hala ko tuko ve jorsi alang li tangka che palong o si akhit tangka ti luk pen alang li hello ving adat alang li chong virjui la asupo ki bi ba la sila hadak bangkala han lo la son si po tung ga somar pa ke hateng pidut haladak itum thek long lo je apo bang asupo bang kaching hona jok asupo ki bi phan amar ta pidun lablo la son thak si pini arni dak itum apo tum ta asomar tu fan ke hang aling tapi asupo tum mate asupi tum asomar tu se polong pene chu hang lo pulutang tem apo tum ke alang me thang avese lesi tamela tum na hokpas tame ram rum pen arrange tamela tum na hokpan tame arrange si asomar pan ke hang ating bidun don marle tu se pini ongdung asomar tum ke apo khipen sa ning arong chipilo pini itum kijui long mate apo asomar tum kijui long enjoy long gari ke vek long car ke vek long bike ke vek long scooty ke vek long ke po tum kang hon pen po tum adang ki pi akhi pen apo se pini asomar tum pini ini arong chipilong lo labang so pir thelo don marle tu lake po kang hon pen jo na se po tum asomar ko pito ngai claim ji ne la tum thang chini sita mela tum matha the pin pen sila tum asomar pan kang hon ke do pen apot pidda te don marle tu na sila dak Luke chapter 15 verse 12 ot tum thek long lo ala dak tame apo ba asupo ki bi phan ko pito ngai claim ji ne alang li ke matha sungkrung ta hailo wa se melang le chini dun des te me alang li akhie dat thak se asupo ki bi phan pidda don marle tu na se po tum kang hon ke la anake the je asomar tum ke hanga ling kala tum bidun polam sindali pini po kang holong number 1 point ni pano don marle tu seta polam nali tum pini tum asomar tum ning chibidam sinang asomar tum ning chibidam nang jikala hanlo ne po nang piun mate ne po ke nang pia jakong do la pen ne po ke nang piver ne ke hanga ling ta pu long itum gadak labang so atang kamata khidar kana jaw itum akahino anat claim I rong kala chokchi pu itu mapo nang pia angka pen jok itu mapo nang pia property pen jok itu makahino align dam irong akeno asai claim irong makala itum chokchi lai itu masomar tum pini ining chibidam naji don malitu ati po ka hon pasi tu fanang pilo posi tum tame la so khi dat itum mate tangka mahana ngai pipen kitum ke meson situm claim inaji don malitu ke meson se ali ke do hormos itum chonam inaji ma claim beseme itum claim inaji posindali na itum pen pini labang solam bano don malitu si pie po anong jino wan thurong ke la chokchi lasin dadak Luke chapter 15 verse 13 pen half 15 an jong si tum pothom lang namlo product supo ki bi bang ko chama tha son kila ke chok che thek che ko don mali adai tum thek long da ba kahani bang kan lo asupo ki bi bang la po ki pi ke tha amar an jor se la ba so tangka alang li akhelo tet chong virdam jiro ba har da ka tu ko belang li tas pathulo aning arong chipilo tangka hijik lo la pan ke asor thak si baisa daru klai mi ta hai lo la pan kalang li hor ju ni ta hai lo la pan alang li aning arong chipi ilo ajir po te pen enjoy lo eskuri lo na dak la bang so pir telo la pan posalang li ka tu ko ve apu ke lo don tak ani ke lang li hijik hai lo don mali pa ik hai lo alang li ka cross pa ik hai lo alang li ale benefit
profit cepa bang itek kita labang so support ki biba lasi nadak itum labang so support ki bi song itum Charlie dun dejat si keme dan malitum labang so support ki abang ko coba thason ke lagi chok chi positum iningar lo cibisi itum la sepakeng panaji dan malitum pini pina ana risoe jangatum arisonim sotum ke lagi asupo ki bi song si labang so Luke chapter 15 verse 11 along asupo ki bi abang asonsi asonsi ceplang dun rong tisi litum ongdung heklong don malitum la seladak pan Christianari sonim sotum itum ke Charlie donang jik hedung do la asupo ki bilong pen ipi po pan kai kita anong jumesi wanangji ipo pan kai kita anong jumesi wanangji don malitum ipo pan aning parong plang asai setem kai kita klaim nangji ipo na ke pia tangka mahap ta itum ipo pan anong jumesi tum wan itek nangji ake me akam se itum klaim itek nangji don malitum halo nili la supo ki bisa anong juno mate aning hangling klemrong makala chokji pusindili nalitum pini labang so birta porni birta asomar tfandili tipikan tung dan bali tu lasti pini pengke tum Charlie damonang epo nang ipia tangka pen itum khoros pamenangji epo pan aning parongklang epo pan anong jumesan situm pini wanangji pusi pini Father's Day ni pini porde tum cipat borna nomor hini po tum kang honalong li nomor hini mate point number 2 kewan kala hello po tum ke asomar fan kadiado po tum ke asomar fan kadiado adak nili pai tu misunderstanding dori pai tu na po fan kadiado tema seta pindi ke porni posinili po tum alam sinili tanam chot po don marli tu se payar ni ke mo payar alam arni alam se jithan po se pindi ke porni posi po tum se penan ke rodam nang kok po mate anong pathe dam nang kok po lasi adak nomor hini bang kala hello po tum ke asomar fan kadiado asomar joghe he no sitame asomar tum jiman chok che sitame po tum ke asomar tum na aning chirui purotang te po tum ke kitame kadia je sira tamari treasure edan male to asla dak Luke chapter 15 verse 20 pen ha 24 an jong tum pur hidam purotang te hala dak tum ke thek long bang kala hello tum dak angdeng so ke trop si pen koi long an si tum la nong lo ke thek dam dong ji padu ke asapo ki bia bang abang ta aning chirui thulo Apan puthot apolong sedam thuluk kosong sa sepo ki bepa ning ka chirui lo pulutang te alang li apu ke lotu na khida atangka an alang li hijik thailo pavir thailo enjoy thailo apan alle chipa wa thak dalo pena pose alang li anne share ni alang li tangka ma an alang li ik lablo akhi daranta ik lap pena posi non ke tangka ve telo pos hala bang so dadlo akhim thurlo hal dak chomo ve chun mo velo alang li la bang so sepo ki biba joy aperi ta rak thanglo ajir pijir podam dala phan o lablo matu dala phan kera babang abitalo alang li tangka dotti hot ka ajir pijir pod dopeglo mod alang li tangka ki ik pen tangka ki ik dar pana bibang alang li jir pijir pod ta abil lab alang phan o lablo la pana posalang li kangchir kelang it pana joy aperi rak thang pen salang li bikhari sansi adon alang li kam chu hang damlo mate job chu damlo elong ta dampon elong kamawe elong ta dampon dake kamawe nang phan dim ave kamawe si pulo elong last elong dim bang pulo akam ke do wa fis me akam ke halo nang li haksi vinang ji la pa hala phak tem ke cho kopi ma ke cho la si cho do nang pupusi phak ta vinon la pan phak tem kopi ma ke cho hala si cho do nang ji pusi hala dak ino da munir bang la bang so supo ke bi han pulo la pan masela bang so supo ke bi bang ke hala dak anda kacir tektik lo peri taga velo kisung tektik lo posi chok hampu lanang kipu deng senili klempo posela bang so hak kivi akam selang li klem lo bahar dak phagatum kicho athek e chai lo mate kharop atheng pia the hala bang so hu selang li phak ma kipi kharop atheng pia the hu selang li chodun lo posi tum thek long don mali tu la pan polang li a phi bang kalang li aning chama thalo aning churi lo o ne ke claim ke la ke chok che tik lo ne polong ke ne po hem ke plang tik la pen ne po along ke dodun abhana tu mate asak kor to kanta ane chu ok chu ane chu inkrang le ke cholong bon tani ke dakjo an kangche pas hidang po pasala li aning arlo aning tukpi pasala li aning churi lo la se non ne polong ne chudam thusi ne dia chu hangna po posila supo ke bie bang ahla sohot aning alang li aning chirui lo don marlit apolong ke bang jipan alang li aning chirui la se verse 20 long badak Luke chapter 15 verse 20 long tum lang na lok te tum dak thek long ji an ke apo
an ke apo bang asapo phan achar pen che thek long lo alang li ing jin so si mon duglo lapen kat virsi asapo che thok bam lo lapen ing jublo pese ton mali to kasi tum dak Luke chapter 15 verse 20 tum pridam sina don mali tum Luke chapter 15 verse 20 lang tum pridam sina itum pridam sina Luke chapter 20 verse 15 verse 20 lapan alang li thur sia polong kachedam pangcheng lo alang li pan achar pen apo che thek long lo lapan alang li ing jin so si mon duklo lapan kat virsi asupo che thok bamlo lapen ing jublo arnam lam thak arnam hirjibe ketuna lasradak ta me tum thek long lo don marli tum api bangke asupo aning chirui lo arnam hirjibe ketuna lasradak ta me tum thek long lo don marli tum api bangke asupo aning chirui lo apolong che dam lo lapen apo bang ta me kat vir selang lipan che thok bam si ang om ing jublo mane alang le apo bang aning chiduk si asupo pan aku puthot kang cek tu si kalisi boda alang lipan alang le chok che an alang lipan dia tu tek ton marli tu lasi potum ke ame thang somar pan ka dia do polam senali point number 2 bo kang hon law neli labang solam si balo don marli lasi jong si ton verse 21 ade so in ko re silong silang lo pulotang te along ga sepo abang apo pan dia chu hanglo lapen apota dia thulo apota alang lipan dia thulo lasi nesopi mentusi aning chirujima posikai kita po tumke to war cholang ding loton marli tum yetuma po tumke mate po tumke asomar tum heno sisteme asomar tum chok chedat sisteme komentusi aning chirujima komentusi realizima la bangso bangsa kai kita po tumke to war cholang ding lo keno to war pe komentusi nesopo aning chiru siwang puma nesopi keno to war pe komentusi aning chiru siwang puma posi po tumke kita me to war na cholang ding loton marli la bangso keno da po tame asopo ki bi kaki ta to war cholang ding lo mentu sine sopo ki bi hem chewang ko ma pusi sarni sopo ta hem chewang lo dia chu hang lo la pa po tame lang lipan dia thu te lo pusi tum da thek long don mali athe po tung ga somar pan ching hon pik na halo po tung ga somar pan ching hon pik la si po tum ka hon lo na bo heni ka halo po tung ga somar ka dia do la dak tame asopo ki bi pana apo bang dia da lo son thak si tum pan ta nangli po tung nangli chok che jong sin nangli chuko bir pe nangli dia chu hang arna ma long la pa nangli pai po long dia chu hang plotre nali po tum ke kadia pasi tesik ding masi nali pene chok chedat pene mistake proton nali po pan kache thanji pan nali fereri don marli tu direct nali po pan che thanam ni li chok chedalo ni chok chedalo po I'm sorry ponon po ke nali pan kadia pansi to warnang dia dat po la penali pan keno pen ki sui pen keno ato war pen ke pejok ji pan po nali pan mesen advice na pidun thuji don marli la si po pan ke cepat duang parte itung ke chok che chethan dak sit dia ka chuhang la halo ki manai to warlo adang sopo ki bi bang tame apolong dia cho hang chulo chewang thulo la pana po dia ter lo tan marli tum hallelujah praise the lord serdak tum sopo ki bilong itum charli dunang itum dia ka chuhang pan polong itum dia chuhang kanang ji nomor ka thom long po ka hon polong nali nomor ka thom point ke wan ka han lo po tum ke ka ve der son anta ke pa playing thu atum po tum ki itum ke no kam claim lo lapan itum kenang itum kedu an hormuta chipa virdelo le kedu an hormuta ekhi data chipa virdelo pulotang te hala sodno si polong dia chuhang pulotang te eto ma pogela bang so tai tu fan restore thuji eto fanang dia thuji la penang pa playing thuji nang pi thuji pusi tum ka vedera son do andame ituma po ituma fan nang pa playing thuji don mali tu la serada tum thek dam long lo la ke Luke chapter 15 verse 22 long tum istum lang dam si tum thek long ji hala da bang ke itum puridam dasinang Luke chapter 15 verse 22 itum puridam dasinang don mali chapter 15 verse 22 monta apo me thang panat fan pulu serak non me naya pe wanra pin deng non ari chimun arnan la pen keng op nang thonon arnam la putakan jepedana ada ka bangke la ari chimun long arnan ta ka veder pa arnan ta thon lo a choi ta veder posik ke me naya choi salang fan thon tholo lapen ke lahai ka tu ka ve alang le na sonsi ka vedar hormu anta asopo phanali choi ka vedar pot choi pichilo arnan ke vedar pot arnan thontulo keng op ka vedar pot keng op thontulo mane ka vedar pot anta pa playing tulo pane restore tulo ase pini ani tuma pota alang li potum ke samar ta fan kaching hon ke do kok pana pot si alang li ke tuhan put thot ke tu fana pa playing tupo po kang hon
itu fan apa pleng tipo somar to fan ake me lok se kita po tum ke kamatha pot si pini arni la anse somar to fan kaching hon ka hon ke do son thot si alang li la ba abang so supo ki bihan apole ke pa pleng tu ka ve so anna ke pito son thaksi itu ma pota itu fan ka ve da so ate itu fan che tharam lo ya cho hanalo pota itu fan na pa pleng tipo itu ma fan ke me to warna nang japon podon bali tum si po fan ke tum che than dak na ji tum ko pi ma ka chok che anta me po tu itu fan ke pa vi fa ke ni ke pota itu fan ke me stand fan ka kita po tu me ka ma thak ma ka ya so mara fan lasi po tu ma ka hon ke thepik pune ke po alam ka hello don bali tum lasi don ma ke tum verse 23 long yung situm lak long la pikir atam aninga rong chipi pik la ban atam aninga rong so pata hang lo ne supu ing botelo non ke wang thulo jo pusi ekdom chido lobon non ta non ke reng thulo jo pusi atum ala bang so hema monit tum aninga rong chipi lo pusi putan mole la si pu tum ke kete me asupo tum ke heno pen aning suri pen wang lo ke me tower wang lo pate pu tum ke kete me aning arong lo ton mole la si dak pir the po chona poli suningang song itu mapu Jehovah ta aning arong ibu tan balik dari jumjong si somar tam aning siri pan bang pulang dari halo itu mi pulang tung lapen nomor pelilong po ka hon pulang nomor pelilong ni ligiwan kan halo po tum ka hon ki chepiter ka hon the father's love is the sacrificial love chepiter ka hon po tum ka hon ki o som si po tum ka hon ki chepiter ka hon lo pulang te po tum kai ke ta me thanga chor lapen asmar tam ke nang si phan ke pa jir don ji ki pidon ji phasi ma thai ne chumo westa ne somar ne mate ne chor chulong sonte ne chingthang mo vesta ne somar tum ake meke menolom ake mia fashion new fashion chingthang long sonte pusike matha mate ne hema sor chingthang long sonte pusike matha atum kela sonsi ake te ke matha apu tum ke ame thang chumo veseli ta somar pan ke pachulong ame thang chingthang mo veseli ta somar pan ke tom mesen new fashion style si chingthang long tum ke put fan direct demand oh don la sona jeans ke chihung po nang nam picha non lom ke la sona skirt ke chihung po nang nam picha non malom ke la sona bike ke chihung ekdom R15 ekdom bullet ke chihung la sona car ke chihung nang nam picha po pasi tum direct ke hang lang ta bonta ong tu ngotum ni ke thek long po tum ke hello apo bang cycle chowek chot sta apo pa asapo pa ke bike se pa vek apo bang cycle chowek chot sta asopi refan ke bike scooter si pa vek lason penana po tum sacrifice jadi ekdam long pik don marli tum mek ini pen eyewitness ekdam long pik lasi po tum ke sacrifice metang family fan metang chor metang sumar pana tum ke sacrifice don marli tum po tum ke lai tum sidam naji po tum ke metang hem tu na fasel larno suni de kame klem larno suni na tum hajara ke chong dat punon sakri klem dam punon contract atum face cutting dam arni ki so pen katuk ve la tum larno suni hepen par pen ajuan katum kame kleme ko mar phan lo pul tang te lake anali somar to fan nali deli phan la pan achora somar to fan reng dok rini padonang si po tum ke sacrifice ma se la tum kam larno suni ang ipan achat pan tum kam ke klem don mali tum se po tum ka hon ke chepide re ka hon pusin deli pini ngalai tum long la bang so sarmon long van lo don mali tum pini somar la pan achor tum fan arum ceiling fan arum vur betum kachidu ing samjir table fan ceiling fan pini fan kachidu long ke mek janglong ke kopi ko mar pena polo pultang te tum pini fan arum kachidu long vir tomon kachidu long vir ke lakke potum ang i kachipa bu pena jok don mali tum potum larno sini kam nang claim pesi tum fan fan ang nam pilo potum chong dadam si tum fan table fan stand fan ang nam pilo ceiling fan ang vek pilo itum pini chidu long vir ke mek janglong ko mar pen lo product te potum sacrifice potum kachipidat ne reng ne melar ne somar tum le reng me longon ta pu ma thap na pot silatum ai tum phana sacrifice ke do pini tum pen ke chidu long vir ke mek jang long aram se ke la ke potum a sacrifice potum itu phana ajoy ne chipidat akang hon ke do pen pot sila sonitum ni ngarong ke chipilong don malito lasi hem tu na long family long tinang si an a to jet pulo tang te la ke to ko ve nang hepo humrui je phan ke po tum si ani wang po tum kame klem ton mali tum pang horlong ing ti jang thu men thi pen tang lok kat tu ko ve hemalong tv pen long tang lok hen kat tu ko ve freeze kat tu ko ve tum ki humrui je phan si po tum ke larno si tum kam ke klem sai ke klem ton mali tum somar tum chor tum pa humrui nang kenang ji an po te so pan si tum phan alang le tum kam klem
Kasi number 5 po tum ka honlong last number 5 kan halo po ka chiman la ke joy ke kali po ka chiman po tum ke chipula tum ke joy ke kali tum ke sung don mali tum joy ke kali itum si po opo na sonang pitha gari nang nam pitha chocolate nang nam pidam tha jeans long penang nam pitha ha itum ke chohang si joy ke bonda po tum la tum ke joy ke kali don asomar tum ke chohang si joy ke bonda po tum ke joy ke kali. It is not easy to be a father. It is not easy to be a father. Halo don mali do. Latum ke mathanang dopik hangjang. Hem tun long arni bang chok ki jung kaching thang pentang lord tum ke mathanang. Hem tun phachok li select tum mondali phan church panda ke matha tunang. Pele radakam social work church long kachirung rong rup long kachirung rong long kachingri tunang ji. Katu ka ve det long kachingri tunang ji. Meeting ki tunang ji pentang lo katu ka ve la tum po tumang hord etan don mali do. Nasi po tum lagi kejoy ke kali sudah dikudak. Nasi po tum hari tum lam kang tang hana ne ing check na ne chum hong na ne kai kita me tum pol alam charge na ji posi dali bin ne tum long labang solam kitu kan tum don mari tum. Nasi pini tum nang ila penjili mesen school long private school long chardi tum long college ki tum long e kamar pana polo ipo kang hon pana po. Pini nang ila penjili mesen ape di kaching thang long kamar kang hon pana polo itu ma po kang hon pana po. Pini nang lila penlim la anang dengkeli dun pini nang lis community ke sakuri long lok tahilo community officer pini nang man tahilo pini nang litum officer ke man long ke nang li po kang hon penpo pini nang lila an ke successful ang deng station nang kele ke nang li po kang hon penpo nang li po sacrifice nang chipita kang hon penpo si nang li pini arni taan ang dengkeli long pusinali pini asomar panili ke pu kang tan mali dun la andame asomar tum ke po tum an sacrifice teme la ana sacrifice tame la ana sacrifice lo la apenang part tame asomar tum chok che dalu puta po to sikar jap tunji komani tum han ke kache chok che theng pen nap check meeting misai lo puta po to cha parents ko na la po panhang la pai panhang non apo to si therak to na ji asomar pa journey apo to si fine kitu na ji tame komane asomar tum ke chok che klem dalu puta te supo adular ke apo to si fine that bidu na ji ha apo to si therak to na ji mei meeting long dia chok han apo pharman asomar farman la anja potum ke sacrifice don mali dum lasi potum ke kai ke teme hem tun lo ke sung do ana somar to mata me he no hota na karjap to na bang nasi po ko cheman na ke choy ke kali nona bang ke jo ji dok hote le ke bana pon ke han lo po alam khoi nang ji po alam tum sarje na ji pani si point nang than lo potum sacrifice ke ke choy ke kali sung ko posito po tum alam tum sarju na ji asomar tum nasi number 1 po alam ka chikroi la ke kechok polam kachikroi lake kechok pa me kamlo posi Ephesians chapter 6 verse 1 long toklo ton malitum item freedom dasna Ephesians chapter 6 verse 1 osomara tum hem phupen chelang pera nang pina polam chikroi non pima la son ke claim lake kechok pa me kamlo arnam la putak anje pedana si Ephesians chapter 6 verse 1 of the pulo osomara tum hem phupen chelang pera nang po nang pi alam charjidon sipu nang pi na polam charjidon pima lakke kechok pambe kamlo la sia storon dai tum han pulo ipo lam tum charge ko ni ipo nang toy lam itum charge nei patipek nang ni ipo nang po lam pa ni tum patipek nang ni athema po tum ke me kam aphan an selek ko nang tham chon ko situm la patipek nang ni bon ta po nang toy lam po nang pin khat nang thana pe lam an ke tum khoi na ji tan bole alo de tum kai pesan number hini po alam ka khoi na ji pulang number hini po tum si pirthe nang pathek dun long lo po tum si tuhan pirthe nang pathek dun long lo salam the 23 verse 22 long tum freedom sina salam the 22 23 nang po alam arjutha alang pen pete nang mahang thek un e alang mat pete nang mahang thek ila sina po alam arjutha po tum si tuhan pirthe nang paplang dun po tum si tuhan pirthe nang pathek dun long po si ana bolon ki do pirthe tuhan nang pathek dun long alang tamat kelana alang tamat kang hon nang ke rapen po la supposed tuhan polam ke tum charge ke kita mali tum si polam itu pate pe nane ini fathers day ni labang solam itu ni kita sana nomor ke thom polam karju ke arna phan aning padok si polam ke charju ke lake arna malam karju tenglo mate polam karju ke lake hem phu aning mate arna maning ke tama kam lo si Kolosa chapter 3 verse 20 long tok lo don mali tum itu puidam sana Kolosa chapter 3 verse 20 osomaratum nang tum kai kita nang pinang polam kronon pima lake Christian atum ke claim nang ji akamlo lapen lake arnam aphan aning padok arnam malam thak herji betana ada Kolosa chapter 3 verse 20 dong da pulo je
nang tum kai keto samartum nang pinang polam Arjunon athela ke Christian tum ke claim na jia kamlo tapan lakke arna maning pedok lasi arnam te tufan ning nang dok poi tu si polam charju ipi polam charju si kroi pulutang te arnam te tufan ning nang dok arnam te tufan ing hon podon arnam te tufan itum kai na pa successful polam no itum charju athema lake biblically Bible lo sa tok tan mali itum biblical bina salam ni jinus na nas number itum tanam sinang po pan aman cipi vek nanti po pan kelas itu aman cipi vek we should respect we should honor our father po pan itu aman cipi vek nanti tan mari itu kasi po pan aman cipi nangji kelake konat sikitok lama purda laki hukum kya balong sikitok tan mari itu hukum kya balong sikitok lasi ko people si po pan aman pinaji purda tan nomor nili ke wana point ke hello athe lake arnam hukum ke bar 2012 po pan aman ki pi lake arnam pen nage pi hukum don mali tu itum pan arnam ta hukum nage pi je po pan aman ci pinang ji hukum ke belong si itum pan itum pan lake hukum si arnam nage pi je lake commandment lake itum arnam alam kroi nang ji lake hukum arjunai lake itum po pan aman ci pi vek nang ji lasi po title mate father po title lake bible long pen aman mate honor po pen sekeban aman po pen sekeban po title ke laki ton mari la posi itum ipo phan unconditional mate elep bet aka hon pasi itu po phan aman chepina ji don mari tu nangli po aphan nangli nang ning dok de thai sitamen nangli bible si pulo nangli nang po phan aman chepitu nangli po lang oi dat thai mate duk u thai nangli ke hang tai na pim dat thai bon tam bible si pulo arnam hukum sina pilo nangli po duku thai lang ut thai bon bible pulo po phanaman chipituk posi hukum itu bible pan itu kan ngai pudon mari tu lapan nangli po ke charlie vedak thai ane jukitet thai ke charlie vedak bang thai ha abc amen ta stock hedat thai tip ke mari thai amen ta stock bo thek hedat thai nangli po bon tame hastro long pulo nangli le thek munak sitame nangli po panang parnali ke charlie ong munak sitame Bible long hukum si tawarnam na pilo nangli po panaman chipitu honor your father sila panagi po don balitum isnalay po panaman chipivek nei nang po smart way dat hai smart kali tek share bang chalak mane tek share bang kali dat hai want hasto si pulo hukum ke balong nangli po panaman chipitu lapan nangli po arje lang no dak hai arje mi way dat hai your father may be not good looking arje lang mi way dat hai nini polo po je pijir po fang cepak lang tam pada therak mane therak hik thai sta bible long pulo nangli po pan aman chipitu nangli po pan respect chipitu pusi dang itu pa nang pudon mali tu lasi nangli po pan nangli pu ponta accept intung de thai ha pu ponta de intung de thai kise mana tum ke po pan ke chalang sera tum da kok thai mene polam sa ni ke wan lo ave de thai ave de mesra lam lo adhek tum jongsi e po pan ti accept intung de set ta da kok thai hala sonat tum pa se mene li po tung do produk hala bang ke bible lo si pulo ngali po panaman chipitu honor your father respect your father si pulo sila teman po mon da bible long pulo apo panaman chipini hukum ke mo tan tan don mo ta si do po pan ka man chipi technology lalo don mo to po panaman chipilo te pi blank po than se ni po jete po number 1 arnam la ke pi der lo na che ding len po ke bar 2012 long si pulo la hukum ke mamo pe kecak do kok promise do kok kele hello api phanaman ke chipilong apo phana api phanaman chipinon nang ni na to phana pe der na to mo che ding den puk si number hini nang tum po phanaman chipilo pulrang te nang lina nang tum akai mesen pu nang tum akai mesen pu number 2 Ephesians chapter 6 verse 3 long pulo nang tum apo phanaman chipilo an ke nang tum akai mesen pu si Ephesians asor pan pol te me tok lo don mali tu plastik po kana man chipini ase kirip along conclusion on le po atunga hello pini ke po arani lo pot situm do tang te po kan gift te me te pi chipi arni lo gift itum arni wata gift chipini te ma pini bag special gift itum project a gift me thanga apo pan gift chipi arni lo tapi gift chipi mo vede po te me chipi mo ve po te me it's okay no problem itum ede elam ke do po se elam pen I love you daddy I love you father thank you daddy boy tum bini thank you daddy ha I love you daddy po pini ke chipo arni lo mate
I'm sorry daddy kedam tani nang lamar juji delo nang pi nang ke pare lam ne deng delo posi ne phanang dia de non opini ke nang at least nang di word pen nang di de yang tur pen po phan chipumu tha gift chipumu vesita at least thank you I love you I'm sorry pon ke chipuna posi pini la son pini po phan itu Father's Day ni tum chipuruna itu ma po itu phan aning nang sam pekji don malitum hallelujah na hello ne nang pini ke po tu ma ke la si pini pan itu nghe nang lam kroi po nang lam arju po pini po pai tum tharo nang po aning sam pik po lahan lo ahok pet po arani ke talon ke ton mali tu po ni talon ke la kem happy Father's Day pusar kali bon tame po phan dia ka choha po phan ni klong al pen dia ka choha po phan kaching hon chepak lang han lo ning ka churi pen po long ka chewang hala bang so so po ki bile itum da itum Bible long Luke chapter 15 verse 11 pen along ke tong asopo ki bi bang le apolong dia ka choha pen ke wang sonak thaksi hala halo Father's Day best ke talon ke don malita polong dia ka choha pen polong akeng ri tum ke wang pen jok po phan thank you to ke pu hello mesen hok pet Father's Day ke talon ke hello don malita asi pini por ni message ni ansing ton poklo happy Father's Day po tum do an pat arna bina I salute each and every father kato ya po phan ni salute pilo lapen ke po tu macam te pading nang lapen po tu fani tum arnam hujumi hadi bomuna happy Father's Day po nali nang wish nali pini po ni message pini la ansai ton ko kado be po ni message kar julong arnam hujumi pedona amen